ala gwaden regdu mono regdu mekeni ngai chiregdu chi de lonko bituk goro je bi ngaji man to regdu yongu ngunon girebo dundu choch nakaniji nakboniji chai joy gwan chengi ketele ji chiang molor to o to ke di goro je bilo den ngaji gwa anta manane ji lo kume ne de palka wundeng ne de palka Jesus ne de palka Jesus na me pen me jakon ko bani chuje o ci kon ko pal ci kon Jesus ci kon gur ci kon ko Jesus ayene de pal yen deng tone ke pal yen wundeng me ken yen ben gwame choidan ngoda bani chuj ne de kan pal wundeng kan o ci kon wundeng pal ke deng tet ci kon pal jen jakon ko bani tekri ko jen no rien mi ci ga no ko jamo ko la je la jiran mi keni gwaden men no rek bu keni ngaji ongu gor je onen nyodo jenen ci rek bu ci bu longo tok na me goro ba la rie shen da ma question de tie ko kan nuar te chuiti kinda mo kwana la yen christian intam rein wara nagati rein wara kwa displaced yen christian on gur Jesus rein wara kwa displaced te nagare dumne tenjoy ke kasa Sudan tenjoy ke ni ci tale ne kunten chuini jungunde ankaro dien kin wara ngi pal ko ngunde kan kwa displaced ke kala nagato ko mi yene Jesus mi ci benten tele mi bi jagala rek number 2 yene ke yene dang kine ngundeng an medide nang na ka so Sudan ne shu man nang na ka gambel pena chiang mlor tele yeten ko be ko nyodi o chiawo no guru ko moy e jen la kan e jen bina ko ko ba ko nen ke ji no mo guru mo e longa ji ka gang ba ko nen ke ji bini ko ko bi jogo me liu ke yema o kan yen ben gwa tatene ko ma tatene ganga jin ganga ji sindama jin christian ne nakatene te la nakate tele christian ji den ne de kwa displays tele christian ji den an jin jungun dang ne de nakatone tele ni jungun dang ji den kon kanor bat regdan ke Ethiopia e dun kwara tele kon bod mugwa o ne den bod na la quarantine ten both we dangraw kane de log dorot pe kontene tok balat rek dan kwar tele Jesus mukuna punish tele ngundeng mukuna punish kana confusion create yenda mugo yena kono ila right ne ku religion challenge yena le ne ku ne confusion na kono ku yen confusion na therefore one thing ne ten ling bi ga ling bi kan ngaji gwaden tok yongu konta ne la nang scott ni chang ba kan du ga mel na ka kunwar zone ke de pay can security ka christian ga ndial tel pastor ri shim la ra na ba ga ngi bi yesu ne to wo pe no bi na nak na therefore kon tamugo yene shi mo tot dong chepale do ban jalle je che wo du do dien o changa ji jong kwari kadan ka wi mon ram charo ne security de ite go gwa ben tene bu ko de no ram charo ne no choi de me chu ki jemo e bu ko do wo je jen ke freedom de e bu ko de no ngo jen ram mo me ni chang dong de dor mo tu ke lu ne to chi kor de mo long chi kar de mo free sinta manane je ko jungundang chamuy kerizan en yereng macharo we shawo shi den we ba jal kereng mutara ni e den jago ko ba yeno ibden ibte ke rambo te ke kawai di benong kan bur janga ben yendo ibikan na ba re ba gar machar ju la du kom ko ka la ja pakshi nore look this analysis mo na mo bo win up eno bran ram ko jiram mi jini yereng machar cha je yeno ko therefore jiram cha yeno ko chede longo bi kamra
ngutere mo ni jom ko tumbo bene binyo la which mean and human ngade charande de char no de yang ma char de brar di cha block ite ko mo jen ni yang ma charo ke jen bring ma char lonya ka yang ma char yen Salva Kiir go take a power. Look this confusion. And I'm a human being man de lat de kan chula no mi need use within de chula ro kan de dialan te ke unimis ni tenteni because dom state by media ni international media ba ke inform ba dom session media by organized outside of the country ko kwara loinke no ba linga juwe mon ano de lan plan di draw wa na the palo ko bedenga loin. Look this and that's why I hate religion. Ko religion la your strategy mental strategy ndi kamra ndi ro save ke jala ja block. Therefore, tell me bikon ken ko ipal kon ngak teleje. Ndama de kon example de kon kan ne ka pastors ne kan propine. Akana ngi mi tele Jesus. Tell me di mu lon lane mi ci ngat ni Jesus mi ci ngat ke Jesus. Ka bi ke jien run tandi ni prophet na per kara ko kien. Bran jien run bo wona ke India. Ba o tu de kim mi ci ngat ni Jesus. Donc te ke Hinduism ke Buddhism be ju tweet kay jeni tele mi jogna ay tele mi derane la temi ci ngat ni gis tele mi dorot kan ne de muy tweet go am ci kan gis ci kan pal kan e to tweet kan e ko ken obred bo successfully kon chuan robat donc bran nen mi yor le blok ko ban be na muy ke anointing oil nan wala muy ba bi job go ka jem point be jien bo dol wa ala wo kon religion ci kon bulongo lok nena yem te rawne ideal ko media baka jela ngadumo wala o jela tego mi ci le wonne ne tan kuna bief ke jelo ko tammi like ci telo ay mi dong mi go am ku respect bo ci de changten no ko ndol ko mi lo ne pal ko do yal mi sha cho li dol ko which mean that you must honor it kon chuan robat kon koro buru lonka doctor talaje yen chanen ke ja ko bo ter gollen ci nyur pal ga kan ci lo ko pasaro to wan ruden ti cha displace di jen ku yer ka South Sudan o brega may be jen talaje te be jen ne chane ci dana me use chane bom dan ngaji ko kon ngani kon bro serve to from Ethiopia up to South Sudan. Mine said dana me ken kon ger still we will continue suffering. Kan wantin ci gwar la kan kam por ramra wu kana ngi lo ko tangi ne widen and God is a provider. Wana ngi ko do be moj. What needed? Which ngi new topic on and mira mi le da cha moy ko mi chama ko jaga Bible. Na wulen. La kan topic di jerte lo ni dorjo. Ran mi jogi je God is provider jone don't work. Just wait God to provide for you. What is the meaning of that? Kon society dan ku kon blindfold ka duktu one but you kon ngaj. Thank you.